Il-linja tal-ajru EasyJet għażlet lill-kumpanija Maltija SR Techniques biex tieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-flotta tal-ajruplani tagħha għal 5 snin li ġejjin. Dan il-ftehim se jfisser li 180 impjegat tal-kumpanija għandhom il-post tax-xogħol sigur u li magħhom se jiżdiedu mal-35 impjegat ieħor biex ilaħqu mal-ajruplani tal-EasyJet li sal-2020 mistennija jlaħqu 300. Il-ftehim bejn EasyJet u SR Techniques kien iffirmat fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat fejn tħabbar li ftehim ieħor simili se jkun iffirmat ma' Lufthansa Technik. Dawn iż-żewġ kumpaniji se jkunu qed jaqsmu x-xogħol bejniethom peress li f'pajjiżna se jkun hawn 4 ajruplani jsirilhom il-manutenzjoni fl-istess ħin. F'kumenti ma' One News il-kap tal-Inġinerija u Manutenzjoni Ian Davies stqar li kien is-servizz eċċellenti li joffrew il-ħaddiema Maltin fis-snin preċedenti li ġiel li EasyJet jażlu lil Malta fost 12 bażi Ewropea li għandhom biex tagħmel il-manutenzjoni. The standard of work that we've had over the last 6.5 years played a large part, as well as obviously value for money, in our decision to come here to Malta. So we are rightly happy with the service we get here, and we are more than happy with the standard of personnel that work on our aircraft. Davies sostna li din mhijiex spin iżda hija verità li anke huma kienu sorpriżi biha għaliex fl-ebda pajjiż qatt ma kellhom xogħol daqshekk fin u bla problemi. When we commenced the agreement 5 years or 6.5 years ago now with SR Technics, MCAST assured us that they could train a workforce here that would be skilled to the level that we would need to be able to do the maintenance on our A320 fleet. I'm glad to say that that has actually borne fruit. The standard of people here, the technicians that have been trained that work on our aircraft, are as good as any in the world. Dwar dan il-ftehim il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li d-dinja konferma ta' kemm kumpaniji internazzjonali bħal EasyJet għandhom konfidenza fl-industrija Maltija u fil-kwalità għolja tar-riżorsi umani Maltin. Dan iħeġġeġ li l-Gvern ikompli jkun kommess li jsaħħaħ u jtejjeb ir-riżultati ta' dan il-qasam iktar milli huma diġà.